Muligero bunenchera ya moyo kwa ene kiabuna obolendi nkotingi wabole anmono ase ward ya Gesima ebiye gotoka ase county ya Nyamira negori tukolia lero embarasa enene ya nyaraka bage gokorwa sinse mecho elio ko nyaraka ba gego segeta obolendi anmono ase ogikure getin Kenya kabage korwegwa ochiase bali babere bakubuna amachiko ao munane gobara chiko bakwe mukeligwa egatambukero ekebe gosegetambukero kieli chiko chingabara nyaka bako bwateranirwa nebikolebyo namono ase oboibi bwechiwa Gesima banyaka bakwane kwa sinsemecho mnagotume ulikito Paul Cup Okara Nebarasa iyo yanyaraka bage ko baretama bamenye ikurase sinsemechiga cya Gesima iyo yanyaraka bage kora wa Monomo County Commissioner we County ya Nyamira Erastus Mboi kubwatana namo nabo bisabande be serikali kurwase county ya Nyamira abo asomo bagendere ko bakugikelia obobe ubu bagendera kwa bakore tukubatakana muno wibi wechiwaya Gesima. Hawezi tusumbua. Hiyo hawezi fika hata watu 5. Ni watu wachache sana ambao ukwana nigo bagendera kwa bakubatani wibi owiga amo no gutumika kwa maliogo yo gutindia ayokolengana muna barabo bagendera kwa bakorwa agakurire gatindi ochase bali bako yahunya naboigo bako yahuni gochasa bana muna moikaranste gaba kana banene mumanye to muntu koibe chinyayo Gesima o maene gosoborimo moko ba momanya amangana ya marwale ga igonsi pikoro nyamakoro togoche momanyete o maene go sino bolimo igoni intu abanyene tora koleki intu abanyene tora aligi abantu abunande tokore amangana yonspi afandalism yestima na amangana ya marwonspi echanga ekanga ebintu ebyonspi intu abanyene tora akore chingaki chiga chiskuru cha bungiro ni gawe boli bagendere ko boigo bakoborwa kulita abana babo kubatakanamo nechisawa chiri bagotara elyo gwetanga korwase ogotumeka malyo gajega yo gutindia aya guturutumba amagimabo mambo ya pombe na mambo ya watu wa kuuza second generation liquor wenye hawana license mnauza zile vitu mbaya mbaya zinaharibu vijana tafadhali be warned shule zimefungwa watoto wamekuja nyumbani that is my passion about watoto wamekuja nyumbani wazazi muache kuregarega akina mama muache kuamka mapema kwenda sokoni na kurudi nyumbani saa 4 ya usiku. Hujajua mtoto amekaa wapi. Nigo ebaraze yiga yanyaraka bage goseme byarago cyase balya. Baraskunyaraka bakubwatani wa muno bwibwe cywa Gesima. Obu bagendera kwa bokoleta sarenene kubatekana muno musunte uyubegorire obosali komentekana. Honestly saa zingine naamini kwa China unajua ukipatikana na ujinga wanamalizana na wewe tu ndio tumalize huu ugonjwa. And I think it's the high time we decided to take a firm action. Ndio watu waelewe uchungu wenye huko. Wewe uko hapa unaiba ng'ombe ya mtu, kuku ya mtu, mahindi ya mtu na wakati anafanya kazi yake hakuna siku umeenda kwa hiyo shamba ukamsaidia kulima ama kukatia hiyo ng'ombe nyasi ama kulipia hiyo stima. Ni kungoja tu na kuharibu. Na katika vikao wewe ndio namba 1 kusema vile serikali ijatenda. Nigo abananchi baburi gukubwatana na gwakoroboti chingaki amababunajiga gokorekana eligo konya igesaku. Tunaomba mtuandikie. Tumesikizana. Tukitoka hapa tuwe na hiyo majina yote tukuje tuchukue moja one by one tumalize hii shida. Wale wakora wote wanasumbua nyinyi mnawajua. Inasemekana kikulacho kinguoni mwako. Hakuna mkora anatoka Migori huko ama anatoka Kericho anakuja. Ni nyinyi tu mnasumbuana hapa. So sisi tumekuja hapa tusaidiane na nyinyi. Kama iko yule mtu ameshinda nyinyi mnatuletea tunapeleka yeye pahali anatakikana kupelekwa. Ingo ripoti ligetasini kwa wanjete kya Gatembe. Kuruiga sinsemechi gacha Gesima ime bunga ya bugututu wa Masabe County na ya Nyamira inche gonkoro kwa Paul Cup Okara.